Thank you, Lou.
abaFrisi, abaVangeli, abaShumayeli, abaKhokheli, intaba yeTheze kanye nentombi yaTheze. Ubaba wayengekho inkosi yabaFrisi kabudala isolungi ngungqongqoshe lapho kwafika Mandizwa kwafika inkosi yathunyelelwa kwathiwa khona ubaba inyanga yezulu lapha empini nangempela wahlala lenceku nangikhona futhi ngishadileke esizothweshwa iziko umbhishobhu umfana basengikhona lapha ngaseklinikhi ekade klinikhi basengikhona nguyakuthi ehamba inyanga yezulu ihamba ngehelicopter ngasengikhona noma imoto zazingabi khona kangaka kodwa nje wathi umama ezala wavuka ngakotekuseni uhambe bakuzokushiya ngamathende ekadini ekudala lenyelo indizela ngehelicopter ibhawuzise umnazareth wakhe usulubona ngamehlo sihambe u-1 day siya lapha phezulu entabeni endala ngangikhona kancane kuthiwa-ke ubusisula nayo njengoba ngishilo igadi endala lalamula phambi lalamula insizwa ngenye insizwa ngaleso sikhathi sihambe ilanga lamalanga kwathi ngenye insizwa kwafika insizwa ngasolilwane ngiyakhumbula shilo naloku kodwa siyadlala-ke ngawo ngoba asisakwazi ukuyigcina iminyango nakho konke asisakuthandi uNazaretha iningi lethu lezi nsizwa zafela uNazaretha inkosi endala yesizwe samakade yathiwa kulilanga ihlobo yezwa amadoda ihlela ikhuluma ukuthi namhlanje lamanani kuba kuncane okunyanga yezulu uzolala baphuthume phambi kanjalo nje nangempela yandisa lemoto sekhulile engangabi khona iphela ihambe lokhathi bakuncane lapha ekhameni yayomthusa engezweni nasizwa xoxa kwathi bayafika bafika ngekhulumo sengomika senjalo ukuthi uNazaretha le bonke lemishini abantwana bangabazayo abazi ukuwaqala inyanga yezulu ushabo uphiyano ushayo babomthetho wayefundiswe ngesikhathi inhloko umuzi kwaqala yona inyanga yezulu abantu abami semishaya ngenze impikoze ngishisela inyanga yezulu inyanga yezulu yayihlala esikhathini sodaka namhlanje kuney'tesi siyayibona kusheshikhona umoya wayo phakathi kolwazi lwezulu ungaselunjena ebuhleni futhi usazoqhubeka uthuthuke kakhulu emakhaya kodwa kwaqala inyanga yezulu konke esikubonayo kwaqala inyanga yezulu ngike ngaya lapha entabazwe kulonyaka ngabona into esimangaliso kangcwele ukuthiwa inyanga yezulu yazalelwa khona belilanga lamalanga entabazwe sasiya-ke kabheka bezayo kaBhombela abantwana bakaBhombela nangikhona kangcwele konke lokho suka kwinyanga yezulu suka lentabazwe kangcwele kanti izosithuthukisa ngizosiphatha ngiyamkhumbula nogogo uzalekade endala esihambe emhlabeni wathi sekuzobiwa nalonyanga yezulu ukuthi hayo amsekho umama wesizwe wathi umbonile dlula esandleni sakho wena kazodlula esandleni sikashayana
有事有那个，为赛事有的，为他们安产的，不是那些那种披萨，不一般披萨。你能出来了吗？我本人那个，你有那么多，那你来投入，你看不一样，你看那么多事。后来我到了山上，我的第一个问题是不参加那个选。我打这我把本地的问题，幼儿园都是他，而且所以是他专业。哪里嘛，原来我们是一个，我把我不能够说的好，我说的太。我们这个我们是一个哪里跟我们的哪有，那个我不是问题，后面如果讲，从不如哪我选择多少，你要看人爸妈大，一种领导。完了，我想跟谁呢？如果你干嘛了？你人掏钱呢？我掏吧，我那是属于，那你这个我他平常那啥子，在网络那就看那啥那就他平时，马拽，我看平时，你那个我那他，那是他。Macam kau, kita bersandawan, wahai orang sakit, wahai orang sakit. Kau tak kita mengurus fungsi malah kita bangsa, mengurus kita mengurus, orang orang Israel. Kita kita tak kalau dia dengan apa kita nak balik kita nak lolos. Mereka tidak ada jalan kita kita bangsa orang. Nasi antara sebenarnya ada di masjid sama kosong, awas ni sama cuma dia. Itu ada yang mau foto satu. Oh, sini saya mau jadi sana. Saya dulu sebelum memang, saya orang Turki, atau Rusia. Dia orang abang je seni orang apa orang orang ini yang masa itu alam sana kami ini orang anda presiden bapa presiden mereka sama kau saya orang saya lima saya orang paling yang besar sama saya Jiwa, rumah sudah tadi, wajib ini loyak, enjel, yang sudah ini mulai jalan pada kiri, ini semua mulai dari komel, tahu orang jangan jangan, apa mina ini mina itu terus angkat, apa mina sudah yang itu yang
chama cha Singeli Sifuzi Mungu utashukuru Mungu Baba inaweza yonasisha lezi hamzani ya mazemo usha maana za chama cha Singeli Sifuzi Wesikoni wezo inaweza awe nje nenguna yana pakiti inachana nyo ukithi ngunaleka baphumalo bafika amadoda amathathu ahamba ngemoto bafike ekhaya baphumela bakabadala bonina baphumela bathi sizocela ukuthi sishiye lemoto khona bathi abesiya khona kodwa-ke sekukhona isimbo elimele sesicela ukuthi siyishiyele ukuthi siyofuna lesimbi sizofana ukuze ukuthi lelula lingabamba bahlonze babanzi empangeni ngamanye lethamahle yasezulwini uthaba besebayishiya bahamba uyabheka lokudala uyaphela bathola izindawo bathatha imoto yabo lutho kundawo basekhanda amaphoyisa endlela amaphoyisa bayikhamba leveni namazethamahle yasezulwini bathi le moto inani yashinduna kufika amadoda lamadoda athi azotshela bashele moto base ilezo basawufundisile bazobe banenthaka abasabili bathi awu umuntu phambili uma unyanga ezinengana zakhe amen bathi sesihamba nawe sishintshe sophuma phambili bamthatha bamfaka endlini wahamba bayabonela empangeni nanezethamahle yasezulwini wahlale izingwane nanezethamahle base uyakhanga inyanga ezini akusiyo lena zabahlala indibana ngathi yithi kuphela singabona zethamahle lapho ukuthi yangena umphambili wabashini yangena emnyango kuvaliwe yangena yaqondwa kule nduna yafika yathi sawubona uyavula bathi yakavula yathi yona umntwazi waqonda ukutshela ukuthi impahla zakho uyaphuma namuhla ekhaya ngoba bamphothela umthengo uyaphuma namhla impahla zakho zihamba utshela avule abasezulwini utshela angavule wathi masahamba ubakuthi ngokutshela lokho uthi abhekene ubaba ngaphi emuva ubhala utishele
ukuthi ungayibalekeli into ukuthi ngoba kuba ukusiyabaleka ngoba uNkulunkulu usuke ezokuyambeka endaweni ngelinye ilanga inyanga yezulu imizini wasepharameni ufika umakoti uphethe ingane ngokuthemelele nje yona wabona inyoka uyabuza inkosi ukuthi hawu yini makoti wenze njani ithi le ngane isiyiminyaka emihlanu ingahambi ingenzi lutho nje kanjani sebeze baphuma basemzini bahamba bekufuna kodwa ukusizakala ngakutholi kuze kwafika ukhokho wayo ngengane ongugogo kini wayelikhokela ushuthi lelinye ilanga abantu abadala bebenakho lokho ukukhonza ithini waphela ushukela wathatha utini la enikelwe nahamba wothenga ushukela wathuluza ibhula wakhipha ngobhotosela kanti sekuyonakala ezulwini sekuzokuphela umuntu obengazi ngalento ongakafiki ngisho emhlabeni ukuthi eyashenda indaba ayipheleli asho njalo amaholo athi iphelele ikalati nathi maNazarethi uma singaqonda kulibandla bonke laboshemisi babuka lapho sobabona ngosuku ushembe nabasenzihambe ngokuhlonipha ithi inkosikazi yayidlele ngoni ifika phakathi kwalomuzi wasebuhleni ithi ngingazi phakathi kwaleli khaya kodwa ithunyiwe ukuthi ayize lekhaya ngeyinkinga enazo noma ilele ebusuku uyawubona lomuzi imbone lo baba ngoba imbone sibuya kuye ithi sengimbonile ngifike ngakhuluma konke bekufanele ngokhuluma kodwa khona into engikubukayo yena ukuthi lo muntu nje wasemhlabeni ngoba lo muntu mangibuka izandla zakhe zihlangalezele engakaze ngiyibone iminwe yakhe ethe thalala ngisikhala lakhe ethe thalala ngathi bathi nangosikazi engasislandisa indaba bezingazo usefike wabuka ubuhle benkosi ngoba la ekhaya ubethwa ngakho konke okuhle wena ufike wakhetha wabona wakuthanda ushembe besiyakhetha ngakho uthi lelo nkosikazi ekhona le eGoli owayegula ikhanda lincukawe nabo imbowe ngogayo ayifakele utho lelikhanda nokuthi uma uyiNazarethi ubona umuntu ongayebethi ngomhlophe efika phakathi kwenu engenzile lokho kufanele akwenza kufanele umphakamisele izwi kufanele wena umsebenzi ukuthi umsize ngokuthi uzufinyelele lapha kufanele wenzele ngoba manje uma usuzolwa naye uthethe angikwazi nalokho uthethe ongake eMaNazarethi kwaba okwani awasakhethe iphonti kube kuhle angazi noma idumonelwa elithumbayo noma ihlokolo ushanda kasenzisile ney'nhliziyo eziningi ngoba yena uphambi kwethu nje kumele lo nkosikazi wathi uma ngabe eseyibikile le ndaba yakhe ekusebe sesimkhosile ngendlela yasesontweni ukuthi afike kubaba egqokile kahle engabezile leli khanda leli lomuntu omdala wathi mayesebuye enkosini wathi ingabe abantu abasemhlabeni bayamazi lo muntu omuhle kangako kulo muzi ngoba mina ngisuswe eGoli ngezala bengamazi lo muntu omuhle kangako into enkulu-ke engayilalela kuye ethi wafika ethempeleni sebona ithempeli wathi ngangena kuleli thempeli abantu behlezi besalele ukuthi kungena inkonzo uthi lapho kwakusuka amajuba ijuba lifike
ke ngasekile manzi uthi ngaleso sikhathi laliyesuke liye lapha kubaba inkosi mayifika khona izofike ibhokisi ikhala elesiyabhala ibhuka liphethe umcingo omkhulu ongeke uphathe ngesandla elingadingi ukuthi uthwale ekhanda uthi losuka jokoneke masekusuka kuyo nomunye kanjalo amanye ajabula yena ashambula phezulu kwamafana amanye afika xoleke asazile noma thina wethu asekho asajoba yithi ithi inkosikazi yezela kithi enkandla sisenkozweni ithe isekhaya waduma izulu ngenkathazantambama yaduma laqeqelula izulu masephele yaduma-ke ayi iduma ngale ndlela ukuthi ukuze ungasazi noma ukhona noma uthi lelo nkosikazi lathi seliyibise linjalo izulu uthi ngaloqingalisa ngenye izulu sahlala phansi selimnyama selithebhuzu uthi ngathi mangiqeda ngikwenza lokho uthi ngabona inyanga yezulu ithi qisha phambi komnyaka yalumuka yathi ngibangakile endlini uthi ngathi ngakaphendula ukuthi sibangaki yasithi nunayi uthi emveni wokuthi asho lokho lavele yaqhuma kakhulu uthi kwathi eqhumeni kwalizulu maliqeda ukukhuluma masiphumele enyanga izinto eziwu-9 zonke sezifike ushembe lo esibukayo namhlanje size kuyo size nemthwalo shembe emadlelweni ikhona umthwalo siyithwele kodwa masile phambi kwakho size silethele yona siphumulele izona umnikazi wezulu ithi intombazane la ekhaya ngaleli yalanga elikhulu ithi intombazane mina kwaqhamuka phela nendoda yaqhamuka ithi inkonzo ayikho phezulu nami nje ngathi uma ngithi nezafowethu empela ngavele ngaqondana nayo imphuphu ngoba kwakuyiphulo phela yayingathi bekhosi kube kuhle yagijima le ndoda nganqamana nayo yathi indoda yini inkonzo phezulu saphindele nadokodeni sesijabule sathi kwalithi intombazane ngalelo langa lenami mina kwafika umkhulu wami wathi umkhulu ngane yami uyabona kusasa elamancane amagama azomenyezwa kusasa azobe malini thina sikhethe izolo ushuthi izolo lesihlanu ezulwini bekhetha izolo uma ukhethe ukukhetha igama elizomenyezwa ekuqaleni uyokusikhiphile ezulwini bangakini-ke thina emndenini yethu esesibakhiphile nokuthanda ukukhuluma nokuthanda ukwenza izinto ngokufuna ukulungwa la eNazarethe akekho umuntu ofika ukuthi afuna ukulungwa ngaphandle ukuthi sifune ushepha ngoba ziningi izinto esezenzekile ephakameni noma kwashembe ngani ngoba ngena thina singene sigamange thina senza ngento eyodwa eNazarethe senze ngokukholwa okwakho ungene esontweni ulalele okushiwoyo uphume uhambe nakini indaba ikhona akuzozokwenza ekhaya indaba ekhona inabanikazi bazo bezizala ekhaya asingafuni ukwazi uhubo lakashembe ewukalela kini ungalazi lokho kuzobhidisa umsebenzi kaNkulunkulu sibe ukubuyisa emhlabeni nabantu bonke beze silungwe thina sibuka ngito siyona ngamaprofethi umnikazi wayekhambile bese siyayona inkosi kusisi
影响力的，为了认识一下，挂的，把这个这个给它上面，问题衰不修，把它慢慢的来，这个两个在这现在在这是在那个问题上那个上面，把它。Kita kasih tahu kepada kami punya proses waktu fakam uji, usaha orang lagi dalam cikau uji, walaupun boleh uji, dua biasa saja. Ini adalah di mana mana. Kalau saya lagi sampai tujuh, cara ini adalah itu kami melakukan. Ba chúng ta có đơn giản ba chúng ta đã ba bên cái tuổi như qua chúng ta hai chúng ta qua chúng ta đi khảo về là gì qua cái đầu không chúng ta yêu qua hai cái đầu là cái ba là sẽ cũng qua cái sẽ cũng ba là sẽ cũng ba waktu itu ada sebuah kaki yang besi itu saya dengan sama dulu itu ada sebuah satu waktu hari salat kalau salat waktu salat itu nasi itu sama kursi yang kita hari yang keluar bagi salat uji lo mulai ngai apa pun berbulan uji nanti bapa bisa baca wajib bapa semua yang kumpulan wajib bisa baca bapa uji apa saja dalam mata dalam ujian kali itu saya oh ada dalam waktu saya kalau baca sama sudah sama sudah baca bahwa kita mandi bantu pada ayam kata kepada orang-orang muslim orang-orang yang akan jual sendiri bagi mereka jual dengan cara amal cara waktu berbagai bisnis itu adalah waktu tapi apa ayam adalah yang menjadi orang untuk dan kita alam ini bahawa untuk apa pun alam lain untuk bekerja, waktu bekerja, lo bekerja untuk negara negara ini untuk bekerja, hari ini lalu untuk bekerja, kalau kita dalam tiada yang memiliki daya yang tidak baik untuk sendiri Allah.
If you
wafia wakiwenzi namsanje wababa abakokumebezika bakulebeshaifuka batumbebe wamutembela wasa ukitina wakawaliwa ushonele nakubela kutekawia tupe utibole kanabana umamfikile mwangoti otimwenzile ukona nowalini okulibezika nesetu mefika izina madoda utimwenzika etikefika kakwaluzo etimina ngwami ukethile ungekwakho ushamba sengaphela sikhumbula mama singaphelele lokukho angizoba ngoba nangomzimba mncane kodwa inyanga yezulu sayibona mama sabona ukuhlupheka kwayo yeshayeni ngabantwana benkosi yeshayeni ngamanazarethana enkosini unkulunkulu kulomnazaretha othi siye sibone ngakho ukuthi hayi unkulunkulu wethu lo ohlupheke kangaka onkulunkulu bayahlupheka ngezinto yahlupheka ngezinto sasikhona nganazaretha asizakwenza lethu phansi kwentaba kwathi noma sebeyihlasele abantwana basebasezulwini bezophuphisa phansi kwentaba yathi bayisindisile sikhala sasisemgwaqweni sonke sigolozelela phaphezulu sithanda amadoshani bayaphezulu ayankulunkulu wethu banazaretha enkosini waphuma ubhombela isitimela samaphondo yaphuma injangithathi phezulu yaphuma nethotshilayo yakhalisa phansi kwesaka yaphakabanyele khona baphuma bezisa izinto zabo bezibhekisa kuye zangikhanya kancane sishonela yayilethile lethoshi akazifike thina saba kanjani ma sithi mesihlasela abantu inhlamvu siye thina ngoba ayifika ngisho sikhuluma ngenzi ayikazithola mama siyabonga nkosi esakhe ukufika ey'ntabeni zasendleleni uNkulunkulu mshane ekhumbula abazali bethu ozifundiswa namfundo ozabalethanga shene namhlanje uthoma kufika emazweni akithi sathi inkosi noma ngabe bengakakuboni kwenzayo kodwa namhlanje bazokubona ngoba uyathekile ey'ntabeni zasendleleni inkosi In the Bankuloo.